corruption amote say ye no etwe enkomo about Professor Frimpong Boateng arrest and bail office of the special prosecutor Adom no enra e wona amote say di ehon komo amfo ani enkyere la na meni akasam nya dache hini nana yaw asante lai enkodi enkomo na dache asum ehonti dache se wasum ewola general hospital be ebugu ye na die na ekose o die na amafo consensus person kan ema mpanfo atibie yo kwesi sia masom ewo la Dadekotopon constituency na la hospital anewa ha this year titi ha no etumi komu koji mu ayarehwe no about 3 years ago and I just say ye bugu ye die ntia ye bugu ye mpanyefo na mo kirem say the structure na ho no it was not fit for purpose until now ko see ye bugu na ye tumi si fufuro 3 years down the lane this year tria asha say omo kasa san say omugu ye no enya die a ye de block ba kokura esifom kwesi matumi aka kireo Adom TV ahwefo ene Adom 106.3 etiefo ne say ye bedu ha no development baako ene ye hu say atumi akoso ebra ye bu hospital no go development no na wo no wall na etwa hospital no ho hia ma obi entumi enkrochi hospital na sase no sa wall no ene ye hu no say omamma so akosoro kakra ye ba no ntia ye nya ne say ebra ye bugu ye no nsentwerefo ehyaase say ye ba ha ne ababedi hu enkomo enti se me no ka say wo hwe gate ya anya de e be ma obi akwan amana wuram security ni wo ha watu gate no mu a ye ni di nkomo no wo kire say anya de a obi abetumi ama wo kwan ama wuram enti wo no ya to se de be ya udu camera begina wa wontumi maso enkosoro enhu de ekoso wo inside nanso kwesi ahwefo mpesa metu mani na mo hwe inside no se ne yetie ye bebubu ye no development akoso so far eni insio etoto enwura no efu into development ewo hospital no se ya to wo na akosoro kakra enwura nso asefu om sanso na anua ya bono sie na esi ho enti so far metumi aka se hospital we na adesie wa ha no ebetumi akomu akwakoji ayahwe na ye ba no uhwe this particular constituency na a typically residential area baby hospital na esie no a residential area and to bo say efia hodo na chese etwa ha ho ahia omo ton aduane nya ade wa bonten nyina no omo nyina e kire say yebu hospital no go ye no ade omo dwa nyina aseye na yensa mre no wona etete ha no ye ne omo bedi nkomo na ye bisa won say yebugu ye no so far how far na uhwe me ha ya emre bi betwe mu a this year tia eye demonstration kakra na mo ye demonstration na mo kire say e wo say aban behwe na esi hospital no e de ma won na so ye demonstration placards ahodo e ye demonstration na na say etwegu a uhunu e wo ha na so say me ne o ka say demonstration na so twemu no anya de a obi atumi aye bibi afa ho block ba kokra ye fancy fom e ma this year tia no enye enidaso enti ma yan hyase ani nkomo na bibi aboko de bibi aboko na uti be ha bebi mboa ai opposite la general hospital na ehwa na wotie ehwa na mete ma yan hwe say ye bu hospital ni gu ye no how many years ni how ben e dia bra de hia mo amotie 3 years ni almost 3.5 ni and in fact amayen bibia say bibia edwuma wo bibia nkoso uyare kra na e wo se wundwane nko either police or 37 la general la hospital na wo la tenu no enye omu eye small we bi aye clinic enye bibia ye kese a ebeboa nti ye hia se ye hospital no ye mbesi mayen ye hia pa ye pa ban no cho ombra no mbesi mayen ondani nani mehwe ha no nsi because ebua yen community no ena la teshin nwa tema even ebi mu kra free ebri kofoidua eba omuba ye ju omu a ebi nu ba kra po besre yen ho ye mfie no ba no mu no mu da ho ye po mu cho ye pa oban no cho ombra no be ye bibi maye mama eba eno mu ni mu MP akasa DC yo ha mu ni na di nkomode asem no mu ka che ye di MP nu akasa MP nu nsu etu ni 9 pa wa yade maame na yade
odi nkofo aba time na omu bubu wie ye na omu di echi de bia omu di echi di ba omu enu honko ade wa ya ade watu ni nan wo ho a kire sese na afensu la fo nso asori wo ho aba abeye demonstration wo hanu nti ni nyina mu no ye nya ntefi ye nya hu bebi aye nti no ye hwe ni a aban no be ya amaye mamene ejanso eni enkomo kakra papa bibia bokode na me Adom na we adwuma wa ha na sa wote ben ha ba oh me ye adwuma wa by almost like 15 years nti me nye residency wa ba me free bi na ye ba nti na adwuma na we ye no ha no se wo da so ye adwuma no ana se agu yeah me da so adwuma ben na we oh me ye bamboo specialist nti me ye adwuma ma beach bi wo down her baby until almost every year first quarter second third yeah me back until Maka say I'm a friend of the area yeah you bu hospital no side effect ni here there and there you can you per say can in Adibachi first of all me Adibako I have ni say ufie enim ha keke kra no ma ye nko yard no mu ha say wo drop pure water na say nkate eyi kra ba ko aye bechi ba say wo fie nim ha ha nyina afo aye basa mosquitoes ban shoot to wa fie both side enu ni first e na nkrofo mu free chire ba hospital ha because of ya changing into general hospital no from pram I know people who came from pram and and the first speaker the one you speak to have said something about that. Nti impact ni dey bebre better say some no ka say medical culture say bra na hospital na wo ho no na adisia o motonton ade yan kan say oba hospital ne ye ka kire wo say ye ba ba wo pa ne ye di kan bi say wadidi ana say wunidi ya ne aka say bia brabonten be fa bibi kakra di empo ansa na ye ba ba wo pa ne no nti omo so e wo ha omo fie ni ha nso no mo ye adwuma etonton no ma adihye e wo ha ye hwe ne ye ni ma me di nkomo ma me oh David Mayasa wa kasa sa ai joy bibi people ba na yes am abre tebe ye hu menim ntimi o jai kasa no jai papa ama kasa sa shima mu cham mamene e pa kire se oni wa kasa sa papa kasa sa ya bre abra mo to contractors to mo ya de o China for no oh e dan ye we mo no see wahu iron rods say more than $1 million na no be san nyina ko o ma push sa papa mba na cement ni ade wa ha o mo din bibia ba o ma be o mo they were ready o mo no workers security no show no o mo worker ba ko na show no every month o mo tua ne ka Chinese for no o ma ya de o na ban no ne ba bia ko nti sa ama mo fan to contractors o mo do ma ya de ankasa na san no pa ko mo nyina ko me say contractors ayasa na say omo pa cha kire say contractors kwa the cement ni no ma hodo e ba ha sa anka mo ba ba si na emom aban ho den na o so odi pushi omo no omo tumi eyo no ahonde no antumi ama nti ama contractors na ba ba sisa cement ahodo omo de ba ha so omo de ba ba edwuma omo ba sisa e di efiri ha eja we mama ngeju gakra good morning sir bia boko de boko me sure say uti ben area ni mo ha ba bi but me ntem ha na dwuma na me ba wo ha nti na oba edwuma ha nti as at the time na oba edwuma ha na hospital no ha no say ye bubu hospital na egu fom mo ye edwuma e wo environment no side effect na den me ba na ebu egu nti ma meto hospital no na de matene say ha adwempa omo tipum ha no ba say obi hodu na just ofoka kwa kire ansa na watumi anya yarehwe sana mba ma beti na me ankasa da meto dan no ba na ebu egu dada nti as obi a wo ti environment ha na wo ye adwuma na there's no hospital close to you no how is it affecting adwuma mo ye adwuma dey affect pa na me di kan kai no wo yale bi wana nkanye yale ese ufuka kwa kire ka fesi da na se unya bibi eso anu ansa na be kwa kire kra ko ba bi ni hasa de ha adwempa na mom tone ma wa ha ye adwuma ha obi aka se ade ha adwen
But I say, I'm in bed, Johnson, I'm in Casacra. Opening. Ah, okay. Okay. My men call my mini her. Me free my mini her my about her. Oyaka, Bibia, come on. Yeah, fine. There's a me make campu. Nyame Adom. Hospital, ye besini. Ah, ye hwe nyame. Nyankopon ye hwe no. Ebra na hospital no wo ho. Empo ansa na ye bebubu ye na heart saying. Ah, na ha ye. Na ha ye mum. Na ha ye. Na ye bubu no wie ye nso e. Ah, ye bubu no niam nyina anko yie nti nso ye hwe nyame. Nti mpa ye se Awurade nse wonka omo akoma na omo meye mai. Anti say nyame fa sama say hu dudu wo sesi a o ko hospital wan. Ah, me na no me hododo me dia me kwa boko bi hospital. Ofri akwa boko bi. Me frɛ akwa boko bi. Esan se me ko Praise Hospital na yi a ho nya yi mame. Esan se obekɔ no so ofri la ha e beka se courage na yi nti ja me do kwa boko bi hospital. Nti say onya ko police hospital na o ka se bi a ofri la ha yes ko rage. Menya rage sika nti bia menya ho sika na me call ye. But a hospital for police hospital for na ka kire mo say mo ha no mo nko. O mo nka na me hwe ya nka na wo hwe se first na ha ya wo free station na yi ba ka kire se bra ha sei untimi nko no mo. Nti me hwe ansa na me de call ho no mo. Me de call aboko bi. Yan koni ne mami kuku opening here bibia kama I'm Adom. o ti area Me te filling station there was saying. Okay nti na wo ha na ye bubu hospital Na mo wan ye bubu hospital. Ye bubu hospital no wie ni effect no et sen wo mo am mo ti ya no Easy cause sometimes we have wait me an instant yaribi wait me about my yama but chebi afoka ko na collect no ansa na o ma ye ama. Yeah. It affects more motihan. Affect empa. Mami ko mami o. Mami bibia boko die. Boko. Je me hu se kokoyu ton ya che. Na misra edwa no court sesenya na hospital no no. And I said I said They come me ye du ha no. Tama ye papa di ni sesi fie no so se obebubu no. Na amanfo hospital. And so be yi nurse funny doctors for to say no. Na still na yesi anti da ogusu na corona so bae enso corona bae no me di da ha no da e be ka si Monday ni e be ban mo a yesi lockdown no na me da ba anti me ko tena fie 2 years 7 months if so ba ha enye bibia e di krom ajo ye to hwe enti me fini ma enti no no say esrem pinofo no omomoa sikafo so wo ho ye wo sikafo a mo wo krom an ye akufo adoko an na e president omomoa no na omo nsi ahamae so no antumi anya sikafo so omo so omomoa no me ti ene ye say contractor for ba ha e di cement ni ade ba ha na nse no mbasisa ko e o ate ni man say mo ye fia ni man de sise fia ate omo ni man na tax kase na ba ni man na ko nti ni me bia de akọ na mo omo di normal ba san ko mba besi eni de sai ba ne say me dan na mi ofie na so ye de nkura ye ba no ye titi say ye di niam ba say e besi ena nsem nkitu bi aba ye say anka de be shopping mall ye de be de ben oh nsem mebre eda ye hwede na mbe nti e pa no choso besi mai But say yen koso ni eni nkomo e wo the other lane so medical ka kire mo amhwe yen and say ye call ye say ye bebubu hospital no there have been a development in zesia uko ho a otwe ene nkrantie ne ade na se omogia yarehwe e wo bebi a na nkase bi wanka nipa no etumi agia yarehwe e wo no medical culture say another development ene ye the fast say wall a etwa sa hospital hu ahia no sa wall no say ya maso e de akosoro a say uyo obi a e bia wo ye nsamtwironi na wadwen o say bia obaba gina wall no so na watumi etwa ehu de ekoso ewo inside na anya de a obetumi ayo esanse wall no ya peja e de akosoro sa ensusu na hospital na bon tempe no obehunu se ade a enwura
enso agye ho de aboso a enya de a ha eye nika kura enti ade hia hodo a omote area ha a omogye ayarehwe ewa ha no saafo nyina no eneyi omontumi enya saakonya ne embegye ayarehwe wa ha agye se omode omoni achiremu ewo baby fufuro omo tonton ade nkakra so ewa ha esanse na hospital no wa na ade hia no ba ayarehwe ombegye kakra di nso omo so business etumi akofo mame me bajo money bibia boko de mame muna muti ha o ye bubu hospital side effect no senate oh side effects ni dia bebre because ama yen so adwuma nyina akofom yeti ha kwa yen to ade mo de yen to ade ti de bia yesun se kai be ba be hospital ya ama yen because am say ye bibia yon kwala nso ye show mo ko school ti ama bibia drag mi say baby ana me ba penny no they say me yi na free ho akọ because I can't afford the fees I used to pay initially. Nti ama ye bibia ba from bibia everything containers ne wa hanya na say atum mobile say mo ame lab for edan ni kura ni nyina ase how to me say na edan no nyina pa ti ade ni the stress yempa I mean that ama ye livelihood nyina ye basa but when it comes to mo amotia no say mo yade na ebia mo ko akwakwaje ahwe ene say wo hududu wa ko hospital wan oh to be frank enumpo there san ya another side kura yen tanka ho asem because uni choice bia ye ni choice bia sese I say we are sese we call police hospital if you say we free na we can la kura no marriage too ebi mitumi bi omo anu ka say muti ho na ya bebubu mu hospital mamu enti omba ka say yen hwe wo mpo ha ni obehwa wo nso no gisa wan ka say wo free la na wo ka say wo free la de a ye be ka omukura be ka so say collect my ebia na de ye wo no lek ma wa so bedu ho to be frank ebi no mu bebre e na opimfo no mu nso they say omu kwan aye so different mo mu sa ha de time na ha wa ha no ade ni yo mo na ya rashi omo aba ha but say de gisa ko lekma ana police hospital na ye reject ye no osu home so na nka ebo ayen kakra no so ho pressure wo ho say aida kofi ana enu so ni boarding but say ukwa ha ye be reject nti no ye ni choice bia ye ni na musa bi obefa dropping ko akwa reach kura na na ebe ye onu kura bia ye odada nti ayare sanye na kura de aye basa because hospital you ho ye free ebi kura free voter region ye reform ba kasua awo bibia obehu ase ebi kura free kolebu main kolebu kura ye reform ba ebe wo wa ha ebi ana case ewo ho ndoso aha nso doctors for her omo ye adwuma ya ade pa they refer them here and they take good care of them here but now I say bibia slow aye tresa aye basa nkasa every day we talk about yeti ha no na ye kan sanka ye besi ma ye kura na ye nso ye bibia nye fine bio well aha kura nyame adom kwa na ye diti ha tresa o sori kura na wo kun yi bia ma wa udie na ukita no kura enso nti da obema no nso ye bi no ya na ha adwen because one say shop mu ade ton de e was say de bia market wo ton na udi bi kura but we dey I say wo wa no bia beto baako nti at the end of the day u use aska no didi kura nie wa hin na obebo anu de akoto ne ama no foforo bio those are some of the sentiment in Crawford already ewa ha say hospital yi na na make kire no say hospital no ewa ha commercial activities no ekoso nipa hudu a tete ha no emfa ho say omukọ hospital ha akwaji ayarhwe no omutonton no ma hudu nso won kwa ho a anka ayarefo ene omo amde ayarefo no eba hospital no omososo no etumi enya bibi kakra no so omde ebo mo so this time around na yeyi eno so edi afi ho no taxi for ni nipa hodo anka mo fefa nkrofo edi ba ha ne ade nyina omo so eyade a omo adwuma no abom efi ahodo wa ha mefo so abo ewure bi mu ne ya hwese ni mami eni nkomo in a minute mami good morning
bia boko de me Adom ho ye mama yen hwe ni se mu na muti ha mo hospital ye wa ha ni ye bu no yi daddy o me pese me nkancho mo se yakasa sa ya bre enti omope a omunsi omope a omunjani ngu asema me woka me nkasa bi na che se adihye wa ha ebufuo no ewom se wa ba ebubu omo hospital se bio yesi wanya bibia mwase a onsa mo no kro no se waye wadwen se wo ba si hospital e di ama omo na se bibia ni na wontumi nsi hospital na se bi bio anka dada na ewo ho na anka mo komu sa no eni thank ye bubu no se bi sa ban enya ska so di ba si hospital ni new one na dada na esi ho no a ye bubu edi egu fomi ama adi hye wa ha no ababa ye din ede ama won papa payie ye wura ha ne papa panimu eni nkomo san se wo hwe ne tibia odete wo na se bi wo ne hu dudu no kakra na wo se okonya ayaresa eni san ko sakọ echire dudu ne mum se ni aye no wo ye ne den kura wo se otumi konechi baba morning good morning ofane te oden ya jogba moto oten modro na yi ofane hospital na ye obi na askatale nyeni ye naka area mi denye yerete noni nege hospital ne sane menjue ko ja mfe politics chiama ke bodo ko mene I came here in the 1948 no me hospital baby we came here we about a different roofing and different other part roofing 1948 was we stay here with the leprosy people with yellow wakame obie no acho bie jomo ona make me you shikabo ko bana ke pa ko kase obede nsu enu kase no de ke pa na e wo mi njombo ni ko me age nu expon first hospital na ma a sink ona no kaji no konie there must be a cooperation she get akwape politics ona akwape politics ona mi so ma bi ani mo go baga ga bi pay politics she from there must be a cooperation this is worrying yes you are talking about this subsidy bo owula mo choni here Adom TV no start now how many years over 10 years how old are you before you started I was about 20 years so you work for 40 years before you get your end of service benefit alright somebody is getting 4 years every time is it fair these are the things they must speak against you understand me it's not fair that 4 years end of service benefit must be stopped. Come on, any harm every 4 years. Maybe in the price times 275. And if you Mukwete 4 times. Mo continue for 40 years. Then about is it fair? These are the things we should talk in Ghana. Kodi identity cross I make a constitution me. Then I make bad name man. Kodi ndaka meni e juna me te parliament akama court. Be onu minchi mi do ameka ka je dem the cross numwe mi no ameka ka stop enos sabi benefit mi no ameju ake every 4 years gagbomo ba abana le ka e follow ofa de mi bibo ene meji no ni sanu ojo si me sumo ene mo na faith for politics ke mo yu e ba faith ni am a bad man una body ncho odo akeship no na me fie igba mana ona sisana bi no ni wo na pure kuni eke ana ona minige nle no ni wo si mi dwe moko mi ake body first hospital na ma na sinke nu expon no at least ka ba ma no kwekwe sani geological sobio akwe type of building na ba ma ejeme kuni esi wo sikeji amane kuni sinke oyage ba people you are job nti ono so express ne sentiment o pa chere say bebia na edan ni se no de empanyifo egina so de bubuye eguye ene bi ni se na edan no
ankasa no na esenke kofom enti anka ono de anka onyaye na nka was a geological service for eba no mbehwe senior assassinity and say ye hu dan a ye di ba besi so no so say patch say one of the sentiment no so no say uhwe parliamentarians at the end of every 4 years amuji esgrasha no aye adwuma aba betena fie for some years ono onya end of year service benefit bia na ya dia din pound to ono nsusu ye mu say anka yenhwe na nka saa indemnity clause ma article 72 holders no atumi ma mo saa leverage na anase per diem anase esgrasha omuji no yetumi ayi free ho say be ya abatumi ama oman no akoye but obenikaze bibia boko de bebe ko nyama Adom we are typical good laundry services one. Yes mega laundry services. Oh, okay. So you can bring up clothes, everything we do it for you. Thank you. We the wire advert afem but yenhwe hospital ane wa ha muna na moche ha ebra na yenyamu hospital no ene si yebu no issues another situation it is time ejuma no there everything's okay. There's no any situation. People from Tema community, some from Tema, Nungwa, Teshila, Badifo, they all attend this hospital, which is very good, and it also creates employment. Business, because of a lot of business, people are doing business. Nurses, photo are there, people are doing business over here. But Umbubu and Naman Bibia Basa, there's no opportunity over here again. No improvements since 2020, 3 years ago. Our president came to this hospital. So Katiso said within some few months they started the hospital up to now. So it really disturbs us a lot. Some this is they call either Rich Hospital or Police Hospital and 37. Look at the distance. So it really disturbs us. It really affects us to a higher power. So which is not good. So we are praying the president to start something doing on it. A taxpayers' money and you're starting my now and so you're better hospital in the community. Yeah, but that's yanko opening so on there or start a year Jumano Grana. Hey, open again. Oh, madam, Bibia fine. Namia Adom. That Juma Cossin. Namia Adom. Hospitals is and as a way idea, and I say, whom found this hospital? Oh, this is a police hospital, and I say, Ridge. A honum, on Bebubu, a high. Nyamino Ukraine, we say, Nankro free Tama, Ashama, Nungwa, Teshi, in Cryonum, Omuni no mobile hospital, Bomba Bubu, and bear 3 years in Omumbe CBA, into a high. Anka hospital no, Anka Yanya like a Jumaba, but say that it's a Jumano, I hear we Kakra, a Brassica cra. Say, nay, who share the way and for a casa within the community. Yenya casualties ebi obi yare anadru ya pese ye den call hospital yantwanya baby amfa nanko me kra me de me ankasa me papa be we fatu feso no like last 2 weeks no yare nti ye frey ye go fa no anka hani option na ye wo ba ye frey na straight to police hospital eno mo die ba most of times we share la community na nkofo bebre yare ha no mo ba se na ye no just say police hospital na Ridge. Ena ebia say nipa no maybe our short time obenya araresa. Ebia wo no call police hospital na call ebibu fro. Ebia tam bedu no na wewu. Nti yesro. So ombe si hospital no mai. Na hu na enu na enwu yae. La community na ngasa enu na enwu yae. Nti gusu atwetwe enkomo ewo aha yehwe senior situation no etewa medical aka kiro se ohwe ladere kotopon constituency any the whole area any totality a residential area nti adihye na omo ha no obia ahihye ne fie mu eneso working day nti wona ti han de duo na so enye dwuma ha nurses ne doctors ahodo ne hospital staff ahodo omo nyina dwuma no dodo na sane se hospital enye dwuma biom anase ye bubu hospital no
ɛde egu fam no anya de a ɔmo ɛwɔ ha ɛyɛ adwuma nti most of them no that to ɔmo apete ɔmo nyinaa nso so free this particular constituency ametumi akasa ebia they are working in other hospitals nti as it stands now the ɔmo tie yɛn ɛwɔ Adom 106.3 ɛne ɔmo hwɛ yɛn ɛwɔ Adom TV so no Ladade Kotopon constituency ahapɔte ne deɛ na kyɛ sɛ ade a bibia no ɔmo abo egu a ne sa hospital no enya maso adihye enso so ɔmo tonton ade anka hospital ne wɔ hɔ no ɔmo tumi enya bibi ka ɔmo ano no sa adihye no nso so kyerɛ sɛ enya ade a adwa no atumi ba enti aya ade a emu ayɛ den papa ye ɛde ama wɔn ye wɔ ha yi ɛne ye hu sɛ mpanyinfoɔ no bi ɛba ha ye bedu ha no one of the things na ye hu no sɛ ye du ha nkrɔfoɔ hu ye ka na kyerɛ sɛ cost start cost wa in attempts anka nkrɔfoɔ ɛbɛtumi asuppress yɛn sɛ ɛbɛyɛ anka dwumadie ɛntumi ɛma so nanso nyankopɔn adahoma sɛ me no ka sɛ dwumadie no ɛna yɛgu so bosu oh you don't have anything to say okay ɔsɛ ɛnya de a ɔno deɛ ɔbɛkasa nti na the hospital no ɛna kyɛ sɛ ɛho situation yɛnya no sisi a me no ka sɛ yɛbɛtumi akasa nothing really is happening yɛnya no nti yɛsɛ contractors abaha contractors ahodo anka ɔma bɛsi dan no ɔma abaha sanka ɔma bɛyɛ adwuma na mmom na yɛtumi ɛkɔbaa no sɛ by this time bibia ɛnya nsiɛ no na yɛ sɛ aba bɛyɛ bibia ɛwɔ yɛnya panyin baako wɔ ha wobɛpie mu ɛwɔ constituency no mu a ɔno happens to be the constituency secretary ɛwɔ NDC amanyɔkuo ni mu ɔno na nnɛ manya no wɔ ha bibia bɔkɔ deɛ bacho bɔkɔ what track constituency no for a long time. I have known you in this constituency for some time mu wɔ ha mo hospital ana yɛ bu agui effect no ɛtesɛn ɛmi sɛ mo ankasa mo ba mo akɔ efiefi ne nkrɔfo abɔ nkɔmɔ mo hu ni effect no na time na hospital no agina no ekwan we so no na ɛyɛ busy street before ubera hospital no na businesses a ɛkɔso ha no na ɛsɛweni amanfo tɔn baby diapers ni baby oil ni nyamama yama ombewo ɛwɔ hospital ha pharmacies wɔ ha na laboratories egugu kwan we so bebre na yɛwɔ mortuary wɔ ha a ɛyɛ the best in Greater Accra a functioning year was the best so na ambulances were ha obi ba na ohin ambulance obefa ne relative bia ebia wadane ne chia omunye djuma wa ha ye taxi rank wa ha no mu oledi bi mami patience kwe 67 years old no na the oton ye nso she hot water onuan so she eton ma patients amu bai bia mu hian so adware ebia hospital ntime ma mu so she no na oton ede hwe no ene ne mane ne nana sese owufia oni hweye hospital na serve aha eko ekrom extend ko part of Osu ebia ye refer crofo from Lekma Baha because Lekma na eyema so hospital na it saved lives it served a good purpose. That is the effect directly and indirectly businesses and conform with business apart from that no there were specialists they say no some of them almost they've left the country. I mean if you talk to those who are in charge they will tell you the effect of the hospital. I'm saying munya mrea which me akobi be relocate question thank you to bia the hospital by 6 o'clock omapon enti o yare na edo ko honma de betimi aya ne se be ma o ebia first aid na yare for se ko baby we ndu hontema na why nyame de ye kai se ye kati sodwe no na ye hu se ye de materials abaha e wo na wo constituency no e de ntina sa materials ye antumi amfanya project se we de mejidi sanka se mo bisa mampenye ni the Minister for Health because omuna mbe ebu hospital no guye nka sebio aka omufa John Mahama ne nyansa ne bia de fa EDC Ridge Hospital
when Bull Hospital nyina sana usi fofo no oye no faces in faces tam na omusi bakono na ebi o ha ehwe nkofo no. That is what they should have done here. At least. But do you also agree, say, as at the time, now hospital, it wasn't fit for purpose because now Mpensenpensemu kase sinking. And you know, question na hospital ne sinking. There were issues because hospital na check. So there were structural issues. So what do? You renovate it in phases. You don't pull it down. Na you know, question sinking. Ya na wa ha. We use the hospital, so it was never true. Say hospital ne sinking, and you could have used the vision and foresight of John Mama. Do it in phases. The land is big. Move the structures bit by bit. Now we see, but we bugu since 2020 March, and demolish here and August. Ebe cut it short. A car or sort cutting ceremony in Yaman, me sure say, a bit messy, cheap compound, and as a bit messy, polyclinic or baby crampo. So it was never true, said the hospital was sinking. But that's running tea, Naquasinsia, Mejemu, Eddie Amau, it was studios on Adom TV. Now, Pokia. Majemu Eddie Amao on Adom 106.3 la Dade Kotopon constituency la General Hospital bibia ye bugu ya ene nkrantie ne otwen energy ya hwe wo no eho enene ye did the People's Forum at the Free Bell. Okay, eti dache hine nana ya asante ena yeteneka with ononso komone amanfo ewo la ya motibe bia pen la General Hospital ajotwen hospital ya edwiri edigu ye ohaw ne akwansire ya abamuo so motese oni amanfo etwen eho enko ye braso ye bekwa. But happy birthday enkoma Mrs. Nancy Thompson. Mrs. Nancy Thompson, former headmistress Edma Wesley Girls, and a face was also by year former chairperson Edema University of Cape Coast Council. Mami, happy 80th birthday. Nyameni wo diniye. Yesre ni nshira na ndom ni mpegya ne kesiye na hoɔden susum se entoso. Niema pa ufiri wakuma mu ayɛ de amagan nyame fa so na wonfa enhyiraw no asefo nyina. So once again, happy birthday and confirm Mrs. Nancy Thompson. Also Kwaku Owusu AJ aka Pato. And her birthday Kwaku. Happy birthday. Yami shall no kese pa kopi se. Onso be kese pa die chia mo cake na me fa ma. Ye be muso ka fa na se kese kuma Franco Trading Enterprise. De be kan se fu papa na himfie ene ehonum sa so na Safari tissue, so the tissue kwa be adwuma kwa de ma nye Safari tissue eno ena eye papa. Richoko enso asha se to sei ewie bo sensu to uhia richoko na aboa kanya ni padwa watimi ya adwuma yaka se kokonti mana kasa kra no mu asakra bie omo adwemu zest consult ensu no peso to kwa ma no kosua ade ana wo japade bia woton Ghana na se peso to bia framo na wo mu a mekoda so asene emede Mpensenpensemu ene People's Forum dwumadi ebrewo miride akwasi insia ochina no pebese de ehia e wo bedwam dwumadi so na se kese kuma production team no enyina akra